Gona motho wa gaetsho amagala tsa teme ya Setswana ka nako ya bongwe na ke yona Rabanteng a re lebepele ditlhogo. Barui ba Kavango East ba kopa puso go aga matsaitshireletso gareng ga mahatshe go boloka leruo la bone. Lephata la Sakiro le simolola go baakanya melawana ya Sakiro ya makalana fa tonakgolo wa France a ithola marapo a sena le haele kgwedi mo tirong. So ke tla mo tla gaetsho dikgang di tla ka one Rabanteng ka la ka tshane ke nagano le tshepiso sekolo tla dirana la ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgomo tla le re tsa metshameko a re simolola gone ha. Barui ba kgaolo ya Kavango East ba re bogodi jwa leruo ha gare ga mahatshe a mabapi ke nngwe ya dikgang tse di amang matshelo a bone a tsatsi le letsatsi hela thata ha ba bua kwa phuthegong le mothusa Tautona Ndabagawalate kwa Seronga banne ba kgaolo eo ba kopile puso go nonotsha itshireletso le go tokahatsa tirisano mmogo kwa melwaneng go lwantsha bothata jo a ruta Tiny Tsukudu. Bontsi jwa metsana e mo kgaolong ya Kavango e gaufi le molelwane wa Namibia le Zambia se le seemo se se tlhokang gore puso e tsenelele go thusa go thibela bogodi jwa diphologolo go kgabaganya molelwane. Banni ba re ba ikagile thata ka leruo gore ba kgone go itshetsa mme go oketsega ga bogodu go tswelela go tshosetsa metswedi wa bone wa letseno. Ke re go ka ga gona tarata go ne go ka nna molemo ja gore go dirwe tarata e le gore gongwe e bile ka tsengwa motlakase gore re batho ga ba tako kana le ha le tsone dikgomo ha ba di gatela di tsama gonne bonya ja gore ba kgaole tarata ba di dudisa. Bona Mazambia ba tsena yalo ba taile gore ke batshware ba dithapi go bohello ke batshware ba dikgomo rona re nya ke batshware ba dithapi go bohello ena batshware ba dikgomo ba ditsaba tsama ka tsone ka gore ba ba tlile ba bona gore nyame re ka tsamaya jana batho ba ka nako e be ba le go gongwe rona re ka bona nako ya gore yana re tse di tsa bone re tsamaye ka tsone. Mothusa Tautona Rregawalatlhe o lemogile dikgwetlho tse mme o tlhomamisitse banni ba kgaolo gore puso e dira ka bojotlhe go di rarabolola ka lenaneo la phetogo ya itsholelo ya Botswana go gatelela tiragatso le go nna le seabe ga banni mo lenaneong la ditlhabololo. Rregawalatlhe o boletse gape gore lefatshe la adimile madi go tswa kwa African Development Bank le World Bank go thusa go potlakisa ditiro tsa ditlhabololo go rarala lefatshe. A re madi a kadimo a tla dirisiwa go tokafatsa mafaratlhatlha go rotloetsa go kabakanya itsholelo le go felletsa ditiro tse di sa bolong go simolola ebile di diegile go fela. Re tswa go adima teng madi a tshwarang $406 million gore re tswa go adima madi a hetang 6 billion pula ko African Development Bank ke nngwe ya mahelo a ke tseneng ka o ke ne ke ile go adima madi ke adimela lehatshe la Botswana mera ba re ukwa maikalo a rona le tse re eletsang go a dira le gone ko World Bank re ne ra adima madi a re thusang go tlhabolola dilo ka go harologana. Ke dumela gore within a short period of time mothusa Tautona taba re thusitse a ke re la utlwile madi ana go buiwa ka one tsela ya goroga dikwele di ya goroga ga rena dikolo mothusa Tautona. Loeta la ga mothusa Tautona ke karolo ya ditherisano tse di tsweletseng tse di ikaeletseng go rerisa le go tsaya megopolo mo banning ba metse mo ditlheng tse di botlhokwa tsa ditlhabololo le go netefatsa kgolo ya itsholelo. Tiny Tsukudu, BTV News, Seronga. Lephata la kgaso le tla simolodisa diteme tse dingwe gape di le 4 e bong Afrikaans Echiherero Chikuhane kana Sesubia le Timbukushu kgwedi eno ya hihing se se latela katlego ya go tsengwa mo tirisong ga dipuo tse dingwe di le 4 tsa monogae e bong Senaro Shkalagari
Kalanga Leshiei mo kgasong ya dikgang tsa BTV le tsa Radio Botswana letsatsi hela pele ga lehatseleno le ya boipusong jwa monongwaga go ya ka pego e tswangwa lephateng la kgaso kgato e tsaya tota e tshwaya maikemisetso a tserweng ke puso a go rotloetsa tiriso ya diteme tse di harologaneng tsa lefatshe leno go rotloetsa ngwao go netefatsa gore batho botlhe ba atlega mo dipuong tsa bone lephata le tla tswedisa ka go kopana le baitsanape ba puo le ngwao baeteledipele ba merafe le babega dikgang go netefatsa kemedi e utlwalang le go tlotla dipuo tsotlhe. Lephata la Pereko le selegae le tshwaragane le makgotla a babereki le dikgwebo ba simolositse go dirwa ga ditsamaiso tse di tla thusang go tsenya mo tirisong molao o mošwa wa tsa pereko mo phuthegong le makgotla ao tona wa lephata la Pereko le selegae retired Major General Pius Mokgware a re go botlhokwa gore go dirwe ditsamaiso tseo mme mehama e lebelelwe ka dikgwetlho tsa yone tse di harologaneng phuthego ya go dira seo e simolotse maabane mono ga borone a re utlwe ke letletso semolekae go simolola ga go dirwa ga ditsetlana kgotsa ditsamaiso tsa molao wa Pereko go supile go tla thusa puso le bana le seabe ba farologaneng go itse setso solofetse mo go bone jaaka go tsengwa mo tirisong molao o tlhabolotsweng wa Pereko mere go ntse jalo go tlhalositse botlhokwa jwa go lebelela dikarolo tse di farologaneng tse di ka amang ditshwanelo tsa mohiri le mmereki. Motho wa retail ga a tshwane le motho wa ditemane. Motho wa ditemane ga a tshwane yo pholotšang ditemane kana o bereka mo maphateng mangwe a ka go pholotša ditemane. The regulations should be developed to match the challenges of different sectors and can never be one size fits all. We need to thoroughly look into the mining sector, cleaning services, security, and different other sectors to draft what is unique to their environment. Re lebelele dio tse di tshwanang le ka bo cleaning. E re me ke batla gore ke supe gona ga kere. Re setse re lemogile rona mo lephateng le la rona la leiba gore go na le maphata mangwe a ileng gore go ne ga tswa e le business community le rona re dumalana gore we are going to improve on productivity mo Botswana. Go dirwa ga ditsamaiso tseo go tla ka nako e maleba e mo go yone lefatshe le inaakantse le go tokafatsa madio mo ditirong le go dirisa melao e siametse mohama wa tiro go ngoka babeeletsi. When you do these regulations lona ba maphata a babereki le se ka la le ka go gatella hela ya renya dio di nna jana le jana ka go go lona hela le sa lebelle economy ka re ga re ka dira dio tse di bokete bora dikgwebo ba go sia mo Botswana ba sa tle go tla go nna le dipeeletso mo ene ga ba dira yalo ya gore re tla bo re bolele le hatse economy ya rona e tla bo e sa gole. We will look at the issues of productivity. I know it was a contentious issue ha re dira bill ka the issues of productivity rona re dumela ke itse gore go na le dilo dingwe tse rena re sa dumalane ka tsone mme hela nka supa gore re le makgotla a babereki le rona re eletsa go bona babereki ba rona ba ntsha madio mo tirong mme ebile ke se re setseng re se buile le babereki to see babereki ba bereka ba ntsha madio. We must be cautious not to find ourselves creating. Re tshwanetse ra tlhomamisa gore dipuisanyo tsa rona ka go dira ditsamaiso tsa molao wa tsa pereko di itebaganya thata la maitlamo a go thama mebereko mme ebile re tlhomamisa gore go na le tekatekano gore ditshwanelo tsa mmereki le mohiri tsotlhe di seka tsa gatakiwa. With consequences that might not be desirable. Go solofetse gore kgwedi eno ya bokutlong ditsamaiso tseo di boditswe gore jaanong go tsengwa mo tirisong molao o mošwa wa pereko. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Banana ba kgaolo ya borwa jwa Afrika ke bone konokono mo tlhabololong ya mohama wa temothuo ka baeteletse pele dikgwebo tse di potlana tse di dirang dithoto ka mehuta ha bangwe ba tsile ka maano a go dira maranyana a sešwa a tlhofofatsang temo ebile a somarela tikologo se se ne se buiwa ke mothusa mokwaledi wa lephata la lefatshe le bonno Joseph Momene kwa ditshupong tsa banana tsa mahatshe a Southern Africa Development Community ba ba berekang ebile ba le mo dikgwebong tsa temothuo a re utlwa ke o lebogela dipotsane.
bagwebi ba banana go tswa mo mahatsheng a SADC ba mono Gaborone go tsenelela ditshupo tsa ntlha tsa temothuo tse maikaelelo a tsone e leng go rotloetsa bagwebi ba kamoso go kopana le go supa dithoto le ditirelo tsa bone. Maikaelelo a mangwe a ditshupo tse di rulagantsweng ke lekalana la Food, Agriculture and Natural Resources Directorate le tshwaragane le la Alliance for a Green Revolution in Africa ke go rotloetsa banana go bereka le go simolola dikgwebo tsa temothuo go thusa go dira dijo le go thama mebereko. Botswana is proud host this expo, and through Ministry of Lands and Agriculture, yes, we are committed. Mo Botswana re le mahatsa a SADC re itemele go rutuntsha banana mo go tsotlhe tse di tlhokalang go ithuta ka temothuo and foster inclusive growth across SADC region. Nowadays, we are not limiting agriculture to just production. ba tshwanetse go tlhaloganya gore temothuo ga se go bereka ko masimong kana meraka hela go na le tse dintsi tse di dirwang jaaka go dira dijo le go dira maranyana a tlhokagalang gape bangwe tiro ya bone e ka nna go reka le go rekisa dithoto tseo. Marketing, others are going to talk about cold storage, others are going to talk about packaging. It's actually to showcase youth who have succeeded. In the agriculture sector to showcase their products to prove to others that it is possible to be successful in this business. Or even if they went to the farm, they can also employ other than youth. Banana ba ne ba supa didirisiwa tse di dirisang maranyane a sešwa le dithoto tse di harologanyeng tsa temothuo. We buy the drones from South Africa. Number one, we don't sell drones. We offer. Re reka maranyane a di-drone tse di dirisiwang go tshela molemo mo ditshimong. Mo lelokong la SADC e bong South Africa. Season in, season out, we are busy trying to help the Banda Matenga farmers to produce the best crops. We are transforming tubers and for cassava flour, and we are making flour, passion fruit peel. The skin, we are using the skin for. It's natural flour, gluten-free. It's ideal for diabetic people, the people have restriction. I'm into value addition and food processing. Basically, I'm adding value to milk, legumes, corn, and grains. Kampane ya me dira dijo ka mehuta ke dirisa mashi. And corn soy pala. And then I'm into peanut butter, I'm into yogurt and sour milk. Ditshupo tse di setse morago di tsetana tsa lekgotla la ditšhaba tse di supang ga mahatshe a tshwanetse go tokagatsa matshelo a batho ka go dira dithabololo tsa senela ruri tse di sa kgapheleng ope kwa nte. Ke o Lebogile Redipotsane, Botswana Television, Gaborone. ha re tswa dikgantse moletlo wa ngwaga le ngwaga wa Nyangagwe Cultural Festival o tsweletse ka maikaelelo a go totlomatsa ngwao tse di harologaneng le go ha badiragatsi ba harologaneng go tswa mahatsheng a Afrika sebaka sa go supa bokgoni le ngwao ya bone go ya ka motlhami wa moletlo o Angwesiwa Ntongwa go botlhokwa tota go ithuta le go tlhaloganya dingwao ka go harologana tsa Afrika ka gore seo se na le seabe sa go somarela ngwao gore bana ba tle ba ithute mo go yone. Moletlo o no tshwaretswe ka toropo kgolong ya Francistown ka la Matlhatso a re utlwe ke Dibonyele Kalake. Rentogwa o tlhalositse gore ngwao e ya ga setho a gatelela gore maikaelelo a go simolodisa moletlo o e ne le go kopanya mafatshe a Afrika ka mmino le ditiro tsa setso. O tsweletse a tlhalosa gore moletlo o eme badiragatsi nokeng ka go ba fa tshono ya go itshupa. Nyangagwe Cultural Festival Batswana beso kana le hatsilote ka kakaretso ke event e leng gore e simolotsela ka 2015. That's why I celebrate the 10th anniversary. Me hela go dirala ga event e maitso kana Batswana e ne le gone go bata go kopanya dingwao ka go farologana sa le hatsilote, not only Botswana hape le gone go nunutsa economy ya this sector ya creative arts industry re gone go promota hape re ka ithamela ditiro mo go yone sector yone tota. Nyangagwe Cultural Festival ga ya tshwara mebino hela maikelo a rona ke gone gore kgone go amogana dikitso le ba mahatse a mangwe like ya ka ba Eswatini kana ba Zimbabwe ba le ha Matoropo wa pele wa Francistown mme Sylvia Mozila o kopile banana go tsaya malebela mo maitekong a dirilweng gore moletlo o tswelele. In 2015
He came to me when I was the mayor of Francistown. At the height of the vision 2022 of Francistown, with a plan ya gore le ena a nne le seabe in this vision of Francistown by coming up with a cultural center, which today I see being exactly what he was envisioning. The young people should have learned something from him. They know, the young people of Francistown, they know how we started this, and they were told that there is a policy of council where you can be allocated land, even if it is a short-term lease, so that they are able to do whatever they can to make a living for themselves. This is Nguluni Cultural Group, based at Eswatini. This is not our first time to attend such an... Re bang Nguluni Cultural Group re tswa kwa Eswatini ebile ga se lwa ntlha re tla kwano. Re rata mono wa gore re tsosa ngwao le gore re ithuta ka dingwao tse di farologaneng tsa mafatshe a Afrika. Better not to get to know the years. Batsadi ba rotloeditswe go ya meletlong ya ngwao le bana gore ba nwe thuto ka ngwao. Ke di bonyele kalake BTV News, Francistown. Modulasetulo wa lekgotla la baruti kwa kgaolong ya Boteti Bishop Itshwarelo Mopedi a re go botlhokwa gore mapodisi ba se dilwe maikutlo le go engwa nokeng ka semowa gore ba kgone go mekamekana le dikgwetlho tse ba kopanang natso mo tirong ya bone. Bishop Mopedi o buile se mo phuthegong ya dikereke e neng e tshwerwe kwa Lethakane e le nngwe ya tse di tsweletseng ka go tshegediwa lehaseleno ka bophara ke sepodisa Botswana go rapella tiro sepodisi a rutwa se ba itsente bogo hela jaaka dikgaolo tse dingwe tsa lehatsheleno kgaolo ya Boteti le yone e ne e tshegeditse phuthego e kokwantseng ditumelo tse di harologanyeng mo kgoteng ya Lethakane go rapela mapodisi go lebile dikgwetlho tse ba kopanang le tsone mo tirong ka jalo seo se lebogetswe ke boeteledipele jwa dikereke mo kgaolong tota ka re dira malatsi otlhe mme go sa lekana mme re bona le botlhokwa ebile re itumelela tshwetso ga mapodisi gore gompieno e be ile dikereke tsotlhe ka gore go tsamaya ka dikereke ka bongwe go ka nna bonya maikaelelo a letsatsi le rra ke go tsholetsa semoa sa mapodisi gore le podisi a le mongwe hela o na le diemo di le tharo tsa gagwe le tsa balelwapa le tsa setšhaba sa ko tirong kwa berekang teng mme re bona go le botlhokwa thata gore tota re ba emenokeng mme ebile go lo mo go tswelele go se ka ga nna la ntla ebile ga nna la bohelo. Merapelo e botlhokwa go nonotsha mapodisi mo moweng go dira tiro ya bone sente. Mo tirong e re berekang re lebagana le dikgwetlho tse di harologanyeng dikgwetlho dingwe di sesimo sa mmele jaaka dipolao tsa batho jaaka dikotsi jaana mme re ka tsela nngwe hela ra dumela gore di na le ka ga di ama maikutlo a mapodisi ka teng kana di ba garola dipelo ka teng mme ke yone nako ya gore gampe ko be re le hano yana go ta go ba apele ga modimo go ta go ba rapella e le gone go ba sedila maikutlo e le gone go ba rapella gore ka dinako tse tsotlhe banna ba babalesegile mo ditirong tse ba di dirang tse di diphatsa tse e le yone tiro ya sepodisi rra a dikgwetlho e ne di-achievement mo go bone e ne dikatego mme hela ke supe yana ke re baruti borukuthi gantsi ga bo iragala rona ba re senya re siela ko go lona tabe ke ya ko moruti Archbishop Fisher ke re nya tsholola case nta ba tsholola case a timeza docket go re gone mana go kithalela yo itshweri go nga go re le ke gore tsone dio tse re di sekaseke gore mme ha bone batho ba senya ba ta go go rona re le baruti re le di Archbishop re ba ra re gone mo phuthegong eo go ne ga tshwarwa segopotso go lemoga mapodisi a latlhegetsweng ke botshelo ba le mo tirong se ba tseng tebogo BTV News Letlhakane. Motsamasa sele tona kgolo yo mosha wa lehatshe la France Sebastian Lecornu o ithotse marapo di ora hela di le masome a mabedi le bone moraga go supa puso ya gabo le di ya gagwe le dibeke di se kae hela a le mo tirong se tsenya lehatshe la gagabo mo maraga rageng a se politiki
mo letsatsing la mosupologo pego ka Elysee Palace e nethanitse ha Taotona Emmanuel Macron a amogetse go ithola marapo ga Lecornu yoneng a tlhatlhama François Bayrou o ne e le tona kgolo wa bone wa fora mo lobakeng le le ka tlase ga ngwaga mo mokwaleng wa gagwe wa go ithola marapo Lecornu o ne a tlhalosa ha go na le go ikgogomosa mo sepolotiking mme a supa diphathi tsa kganetso go bo di sena tirisanyo mmogo a re se sepaledise go busa ka tsela e neng e na le tswelelo pele ka gore motho a gaetsho e be re digala tsa mahatshansele ke digala tse ke di tshwereng ka kwana ke Stella Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko. re ya gape kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le le gare ja lefatshe leno Mothoetso Madume dumela mo tsatsi la bobedi kgwedi ya Diphalane e le malatsi a le supa ngwaga wa 2025 tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo le tsone tsa re Tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi re Jacob Kelebeng a re puso le bana le sabe ba metshameko ka go farologana ba itlamile go rotloetsa metshameko yotlhe ka tekatekanyo. Tona Kelebeng o buile se fa amogela setlhopha sa batabogi ba bana le bogole kwa maemelong a difofane a se seretse kgama maabane go tswa kwa dikgaisanong tsa mafatshe tsa Paralympic Athletics Championships tse di neng di tshegeditswe kwa lefatsheng la India. Pako Strike o rulagantse pego e. Tona Kelebeng o tsweletse a re maduo a setlhopha seo a supa fa lefatshe leno le tsweletse ka go gatela pele mo mererong ya metshameko ka go farologana. Amogela bana ba rona mo Botswana ba ile gore ba tswa go dira mototo tota ko India kwa eleng gore ebile ba tshwere seetsele seo se supa gore go na le progress e ntsi e diragalang mo sporteng sa rona re dumela gore bone ba para sport nako tse dintsi e nna o ka re ba ko morago kana ba ka ha mosing ha ba tshwanetse gore ba hiwe support e ba e tlhokang jaanong se ke se buang ke gone gore ha o bona ke tile ha go netefatsa gore le bone ke a ba amogela jaaka ne ke amogela ba ga ka ba bangwe malogo ke ba gaka ba e leng gore ba tshwanetse ba celebrate ka nako tsotlhe ba tshwanetse re itumele le bone re tshwanetse re ba he support re tshwanetse re di-competition tse di latelang tse di tankana ko di-Olympic ba retela gau ba supile gore ba na le bokgoni. Bose Mokgwathi yo iponetseng seetsele sa bronze mo lebelong la 400 meter mo setlhotswaneng sa T13 a re motlotlo ka katlego eo ka jaana kgonne go tokafatsa nako ya gagwe mo godimo ga go gapa seetsele seo. Ya go ipankanya hela ka re ntse re ipankanya re ne re support le teng gore gona na support ya go godimo ene ya go re encourage gore le rona re computer tsentse no go mona me re dikgang di eme jalo Tona Kelebeng o galeleditse lekgarejwana la motshameko wa tennis la monogae Malak Macheng yo le ene a neng a goroga go tswa kwa kgaisanong ya bolesome le bongwe ya ITF/CAT African 14 and Under Masters Tournament e neng e tshegeditswe kwa Tunisia. Macheng o goroga monogae a tla dirile ditso ka go fetoga motshameki wa ntlha wa mme go tsenela kgaisano eo monogae. Very proud of Malak Macheng. She's a promising superstar. And we have seen her in the past tournaments performance in the Agira Bonite. And at her age, we are very happy that she even qualified for the Masters tournament. While on her position 7, she did well. It was her first big tournament, and it means we should expect more from her. It means Ragana Raipona Gamusorna Le, Bosarana Williams, Molasin Larona, Ilebana Barona, ba Longori, Batsamu Botswana. Macheng a re o itumelela phitlhelelo eo ka ithutile go le gontsi go tswa mo go yone. I'd say it was honestly a pleasure to play the Masters tournament. It's quite difficult to be able to play such a tournament as it is the top 8 of Africa. As for the tournament itself, I'd say it was a really good tournament, really good players.
everybody there was fighting, and you could tell you would come out sweating. E tla re mo nakong e sa fediseng pelo ba lekgotla la BNSC ba tshwaragane lephata la metshameko le bodiragatsi ba tshegetse moletlo wa dijo tsa motshegare e ntse le tsela ya go lemoga tiro e ntle ya batshameki bao. Pako Sterek, PTV Sport, Seseretsa Khama International Airport. Mokwaledi mogolo wa setlhopha sa Township Rollers Obed Khati a re ba tsweletse ka go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di lebaganeng le setlhopha sa bone segolo jang mo go tsa madi. Khati o tlhalositse se mosong ono mono ga borone jaaka a ne a fa tekodiso ka botsogo jwa setlhopha. Kagiso Molelekwa o lelekane le pego e. Khati o tsweletsa supa gore morago ke tsaetsego e bakilweng ke phuthego e neng e tshwere ke mangwe maloko a setlhopha ka mathatso a fetileng ko mogoditshane. Komiti e romile go etela setlhopha pele e santse e tshwere thomo eo ebile go sepe mo go bone yo o togetseng maemo a gagwe. Sa ntlha hela ha gona state of emergency go Township Rollers. State of emergency as per our constitution mo article 23 se diragala ha eleng gore there is mass resignations from the committee, that is the executive committee. From where I'm standing ha gona ope mo executive committee yo resigning because you know all the resignations di tamota fulinyami. So gona ha gona ope eleng gore o resign, the committee is there, it's running. So batho ba bana ba kokwane they wrote a letter to us ba kopa gore ba gonne le SGM ka di 4 tsa October. This letter is a signature tsa batho because ha maloko a kopa seng they attach signatures go supa gore gone mme marola se bothe kana di branch tsothi di dumalane le se leng gore ba se buile. So that meeting was not constitutional. Morago ke tsaetsego e potso ke gore tsela pedi go tsewa efe. Jaaka maloko a kopile gore re tere buisane ka kganye ya deficit le gore Township Rollers e tsogile ya ra go ba hapego ka team ya bone gore me gone re tsweletse yang from the AGM a kere ko AGM re supile sengwe le sengwe and then after that ba kopile gore re tere ba he overview. So we have to take them through all the stages gore go ntse go diragala le gore go diragetseng gore diplara di ska tsa hella di ile le baleng di a go tshameka go diragetseng gore diplara di boycott the training. So those are the things that we are going to talk about, and then ebe re ha maloko gore ba re tswe mahoko kana ba re thuse gore team ya bone ka tswelela ja me gone go hape. That's why we are going to give an update yone ya gore re tsweletse ya mo go bateleng ba tshamiki se ileng gore ke tsone ditshetso tsa bone, that is their salaries and then the accommodation tsa bone gore a di a duela. Mokwaledi mogolo ya setlhopha sa Palestina a re nako e ba iphitlhelang ba le mo go yone e toka tshwaragano le papagano ya bana le sabe ka go farologana. Township Rollers ba thaloganya se mo se team ya bone le mo go sone gore hela ba bangwe go gateng go tebe go ba utusa bothoko e be ile gore they overreact, but sabe sa bone gone yana ke gore ba thusa team ka madi, they contribute there and there go dira mo mabane go na di plara tse ileng gore bane ba le go maung branch ene ya ba hamadi gore ba palame ba tekwana. So ke sabe se ileng gore ra rata tota ha batho ba kgona go emela team ya bone ha ba tsa karolo mo team ya bone ba kgona go ithusa ha ile mo mathate ke so se ileng gore is commendable. So that's why re ba bitsa gore ba ye go phalape ba ye go super sabe sa bone gape e ntse ile marola se gore team ya bone e ka tsamaisiwa ya ene ya re mo biking e fitileng batshameki ba setlhopha seo ba ngala tiro mme se se baka gore motshameko wa bone wa beke ya bosupa wa le kgatho le Calendar Stars o se ka ba tshamekwa mme morago ga mo batshameki ba tswela ka go ngala ikatiso kgangkgolo e dituelo tsa bone mo nakong eno Khati o tlhomise fa tsotlhe di boetse manong. Tsholofelo ke gore phuthego e fapegileng ya setlhopha e solofetse go sala go phalape ka mathatso e taka ditharabololo tsa senela ruri. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Motho khosa gore re dibe khutlo go nefa gone go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tšele bogeja lo morwarre Tshepiso sekolo o neng a diranola jalo ka puo e diatla tše mašakgo mo tše tswathobeng tše le phepa o ne ra banthengela ka tšhane o tla be a bua go tagogarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect kgomo mogala tshwara ka thata e se re go utlwa sebodu wa kgao ga tlholantso bereka ka bonnatla bonokopila le botswerere modimo tšeo.
Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel for paid interviews that will promote your services and products to a larger audience. And you know, every day that they bring convenience, reliability, and we're here to have a chat with them. Need a venue for your next corporate event? Our events venue is designed to host various events with elegance and efficiency. From seminars to product launches, we've got you covered. Use our advanced radio and podcast studios to